balik lagi bersama kita di Resident Evil Village. Yang ketiga guys. Lanjut ya, berarti kemarin kamu mati, aku lagi kan? Iya. Kenapa nih? Ini ada orang nggak di sini? Dan tadi diseret orangnya. Mana orangnya? Hilang. Apa di atas? Kayak burung gagak musuh dia. Kayak kata berapa? Selesaikan ini. Mati koe. Coba buka pintunya dah. Janganlah mati. Ingin lihat bereksperimen apakah masih hidup. Matilah pasti. Dia banyak. Damn it. Ini kan ini zombie ya. Itu bolong dah tuh. Mana nih? Sudah selesai. Coba tembak-tembakin aja dari dalam. Masuk. Wah, ada yang masuk guys. Ini kemana lagi coba terjebak guys. Ngejar-ngejar berhenti. Ngejar. Apa sih ya? Wajar. Ngejar. Nice. Nah lagi. Gak mati-mati yes. Pecah. Pecah guys. Lagi. Mana? Oh hilang. Is it Selesai. over? Bisa sih dia. Iya. Berapa ini? If there are any survivors out there, come tonight to Louisa's house near the fields. Survivors? Louisa's house. Kita kemana nih? Berarti kita ke rumah Louisa's house. Keluar berarti ya? Iya, coba. Udah ada nggak ya? Louisa's house. Mana dia orangnya ya? Di sini juga. Pada nangkring di atas nih. Kayak kamu Sergia. Kok dia nggak nyerang? Ambil aja lah. Kabur. Gue cabut. Takutnya dia ngejar. Ngejar. Ngejar ya? Di situ. What the fuck? Looting. Wih, ada SG. Okay. SG kayu nih guys. Bukannya ada lootingan lagi ya? Sudah. Wih. Suruh aku aja tinggal. Ya. Coba lari kemana kek? Coba apa nih? Kurang nih.
lagi. Bisa selesai nih. There's no way to them. Harus gini nih sih dia. Ya. Cepet dong merah. Masuk kamu. Ayo, kita tunggu dia guys. Kita buat jebakan Batman. Tunggu. Dah. Mati. Yeay. Ya, Kali dua nggak? Ini kali dua. yes. Kali dua apa tuh? Ada. Ada orang makan aku. Iya. Tentang. Gak bisa dikumpulin. Orang-orangnya. Gak bisa. Ya aja, mati kan rame. Kamu aja keburu ditangkap. Nah, itu ya aja. Nice. Ya pakai deh. Orangnya. Buat ya itu ya. Kabur. Kabur. Siapa nih? Awas dia. Dia ngejar saya. Kabur. Masuk dulu ke rumah gak? Wih, rame. Woi. Wow. Oh, Ada. Senang gak? Tidak. Ya, nggak kena. Oh, Aduh. selamat ketiga dia. Selamat. Selamat. Mati guys. Bisa lagi. Mati kok. Oh. Ada lagi tuh dia. Siapa? Mati aku? Enggak. Selamat. Apa yang selamat? Kirain itu ituannya. Selamatinnya, itu belum dibuka. Gede banget. Kayak genderuwo. Genderuwo guys. Genderuwo. Gimana enggak? Iya. Kenapa kok pada kabur? Selesai. Pada kabur guys. Masih hidup, bisa selamat lagi. Kayaknya ada sesuatu nih. Ih, tangannya digigit. Yang tutup. Ih, ngilu. Siapa tuh? Kakek-kakek. Nenek. Kakek-kakek. Kakek-kakek. Ya.
Oke, listen dulu. Hmm. Kaya. Yeay. Ya, siapa ini? In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? What the hell? Hey, can you hear me? Tongkatnya aja empuk. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Dia tahu Rose di mana ya? She is in great danger. Dia sering tahu. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? Katanya Rose-nya lagi sama si siapa tuh? Castle Bell heralds danger. They're coming. Bukan itu pergi karena Wait, bel. where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Rose is here? Oke, kita ke rumah ini. Ini nggak ada lootingannya. Kiri, kanan, nggak ada. Bukan apa ini? Wow. Ada lagi. Tuh. Ih, kok kecil ya rumahnya? Biasanya rumahnya besar terus di sini. Dia mau penduduk. Terkunci, cuma 2 petak. Kita ke sini guys. Itu ke atas apa ke atas? Oh, ini kayak perempatan gitu. Coba ke atas dia. Itu masih tuh apa itu? Mana? Apa itu? Kambing. Aman, ada apa-apa. Di situ enggak? Gua tahu, ini dulu yang dekat. Wow, hangat sekali. Ini apa ini? Fir'aun. Cleopatra. Mirip kayak orang apa? Oh, ini dia nih, Luiza's house tuh tulisannya. Tuh. Ini Nah. kita di sini. Kita, ya, berarti kita situ. Iya. Iya, ada lagi kan? Stefan? Iya. Coba, lain. Nah ya. Ya, buat. Oke. Oh, itu jadi kayak gereja gitu ya? Bukan gereja lah, ini kan Oh iya, ya bukan. artinya. Tempat sembahyang mereka ya? Iya. Jadi yang dipoto tuh Tuhan dia gitu. Ya. Oke, kita ke sini guys. Apa ini? Itu ada di situ dia. Oke, kita samperin guys. Kan aku pemberani ya kan? Oh tidak. Kabur guys. Tapi dia nyerang. Ah! Ah! Please. Ada orang. Hey, what are you doing here? Please, don't hurt us. Whoa. It's okay. I'm not gonna hurt you. Kayak agak murah. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all Mirip Gamora ya guys. and she's not answering and the gate is locked. Oh, dia pengen ke rumah Liza House juga nih. Ini nggak ada orang kan? Heeh. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters coming.
He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Dia akan membuka dari jalan. Oke, guys, kita bantu dia. Tuh, ada kotak, ambil dulu. Ada kotak. Mana? Kalian lihat kotak itu tuh. Nah. Ada lagi nih. Oh, Putingan. Nike. Oh, kesini. Guys. Yang ini. Coba buka pintu. Itu gate. Ada orang loh. Tuh, Apa nih? kan? Kan? Tap. Nggak bisa. Oke, kita bukan dari dalam, guys. Come on, it's clear. Hurry! Hurry! Took your damn time. You're welcome. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Ya gimana? Gak ada yang jawab. Father, Masuk. we have to get inside. Coba kamu. Hello? Anybody home? Anybody home? Maybe a familiar voice. Louisa! Open up to me, Elena! Ih, itu ditodong. Shouting. You'll draw the monsters. Who's this? Friend, Stay back. Father, for God's sake, Julia, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Baik ya orangnya ya. This way. Iya, yang ini enggak. Kita gimana? You're not from this village. No. I mean, Yulian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! I said go. Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside. Elena tuh yang tadi ya? Ya. Wait here. I'll check on the others. Nah, resep. Sudah selesai tuh resep. Dah. Ini dulu. Yeay. Oke, guys. Sampai sini dulu ya videonya. Jadi kita tadi udah Lari dari itu serigala. lari dari serigala dan juga monsternya. Dan juga kita sudah mencapai di tempat yang aman. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me?